Dumelang bana, ya dumedisang ke ntate Seiso Joseph Mpule Mokudidi. Mme he bana ba batle ke a amohela kaofela hle sebateng sena, mme ke kopa hle jwetsang ba bang hore he nako yane e hantle e monate ya hore re ithuta thuto ya rona e se qadile. Mme he ke batla hona jwale he ntse ba bitse ba bang ba atamele re tle re bine pina ya rona ga se seng fela e re Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to He belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. The Bible tells me so. O ka ja bona mono he motswala ka mo teng o ntse benya le nna monate pina nna monate ko pina ya ga teng he ya rata go pina eno mme ya motswala ba ratang he ba re thapele bulang he nako ena gona e ntle ya thuto ya rona ha ga peleng he Jehova mmoloki ya rona matla ohle ya go leboa ntate nako ena e ntle ntate modimo yo ra re ke go beileng ha mmoho ra go ntse rate modimo tata gona ka hlolele mathata mahloko ohle ntate a etsa gore be a rata re ke ka thabang ntate mme ba o kula ta wa thusa wa fola ntate modimo ba tlhoka ntate tšhelete ya school fees ntate le bona ba thusa go tla ba tšhelete ya school fees ba ya sekolo ntate hantle ba na le box ntate ba le di-formal hantle ntate modimo tata gona thusa go tseba gona gore ba be le tšhelete ya gona mme ntate tšhelete eo ntate e re thusa ntate re tsheetsa le go tsheetsa fakri ya ntate modimo rona ga gape ana ba le thusa ntate modimo gona re thusa go santsa ntate modimo mme ntate re thusa go tle re phele fela ka ntse rata gona se se ba utlwisa ntate gona ga ntse rate modimo empa ba re ba etsi ba ntse rate modimo ka Kriste morena ke a rapela amen amen ntswalla ka he jwale he ntswalla ka thuto ya rona re tlo e fumana bukeng ya Baefese ya bukeng ya Baefese ntswalla tswalle wa mme Baefese tsa sementeng e feng sementeng e ntjha e buka ya Efese e pela buka ya Bakgalata ke lengolo le ngotsweng ke ntate Paolosi a le ngolla batho ba le Galata kwana jwale ha o sheba mono temanane re tlo ga ba ra kgola botshelela a kenyela Bagalata mono mme teng he e bala temana ya 13 go ya ho 17 yes bana ba kae 13 ya mang ya ho 17 ya bakgatio ba o ba ge ba le he yona re fumane e re ka lebaka leo nkang dihlomo tsohle tsa modimo le tle le tsebe ho tia ka letsatsi le lebe le eme le tse okay le ho ema le setse le hlotse tsohle verse 14 tiang ke hona le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka 15 maotong a lona le gona mafolofolo a efang kgedi ya kgotso 16 ka hodima tseo tsohle le tshwara thebe ya tumelo
eo ka yona le ka tsebang ho tima metsi yohle e tukang ya molotsana. Rwalang heleme ya poloko mme le tshware lerumo la moya e leng lentswe la Ntate Modimo. Baruti ba ka, bona motho a tsona difanya ngwana mona he. Ya pele, ho tlogetse wa re nke dihlong tsohle tsa moya. Dihlong tsohle tsa Modimo, mme ho thwe ha re di entse wang, ha re di nkile he, tla tseba hore tswa re hlole ka tsatsi ya seng, re hlole. Hobane ho tjho tje, ke bana ba batle, nako ya tla kapa e ntse e hlile nako ena hore ya ntwa e kgolo pakeng tsa botle le bobe. Tabena ka le ho tloha mane serapeng sa Etene, ha Noah ikentse, ha Satana a fihla mono a ikentseng, a nkile sebopeho sa Noah, mme a fihla thetsa Mefa mono ka sehloho, e ba Mefa ba etsa sebe le ntate Adama ka hore ba etsang, ba je sefate sa tsebo ya botle le bobe. Ya ba jwale ka ho tsebolo fela ebe he ba entse wang, Ntate Modimo o sa ba ntsha a ba lahlela ka ntle ho serapa sa Etene. Mme tabena e re kgona fela kotsi ya bobe o boraonya le mang, le Ntate Modimo. Jwale mona ho thwe ho ka bona sa wa teng hore ya hore ka wa Ntate Modimo ka hore etse zempe, ho tlo re ke he etse wang ga apara hloma tse mang tsa hae. Mona bana ba ka ba ho bua ka taba ya hore re etse wang, he batho ba nnete, he batho ba etsang ba nang le ho loka, ba ntse ba lokileng, ba sa bue leshano. Ha ba entse phoso, re bua hore re entse phoso mme, re entse phoso ntate, ntshwarele. Mme ha re entse hore he e thusa hore e etsa wang, e thusa hore ebe re le bana ha re bone re etse wang, re hlaya mehla ka mehla ntse re shapuwa re etsa diphoso ka pela batswadi. Ha re le batho ba nnete, ba phelang ka nnete, ha se ka mehla sa fumana re shapuwa hobane re tsa ntho e bang e nepahetseng, mme re ntho e nepahetseng. Jwale o bona ha o ya ntweng, batho ba ya ntweng ba itshireletsa kgahlanong le metsu e ka tlang ho bona. Jwale mona ho thwe ho rwalwe heleme ya poloko. Heleme ya poloko e ntho e tjena metswalle. Heleme ya poloko e ntho e tjena, hona ntho e buang ka e rwala ka ege ka itshireletsa. Hantle ntho e rwalwang ha bona ntho e rwalwa etsa ntho ha ba e bona, e rwalwa etsa ntho e batswalle wa ka, ha bona ntho e buang. Ntho ena ha ele tjena e rwalwa hore motho ha palame motorbike le dithuto, a ba sethuthi mane tseleng mane, a kganna moo, ebe ha etse wang ha hlahe kotsi, ya mo tshireletsa hore ha ka etsa ho tshwara a hlahe kotsi, ebe he kotsi eo ha ame hlooho ena ya hampe. Mme le bona masole maponesa moo ba hlaba ba yang teng, bona difuwe mona ba ntho ba di aparang monana, ntho mona ka makarapa a bona, ba ithima hlomaetseng kaofela hore fela ba etsang ba itshireletse. Le bona hore ke a etswang re itshireletse, mme ho thwe re itshireletse kang, re itshireletse ka eng batho ba ka hore re se je lerumo la moya, e leng lentswe la Ntate Modimo. Lentswe la Ntate Modimo e leng Bebele ya hae, ho ke re le bana re ithute hore re tsebang ka ba lentswe la Ntate Modimo. Re le bale bona re badile bana ba ka ba ratehang dikolong mane, tla bana ba hana o kgetse ntse mpe, e ba mo etsa hore ngwana motswalla ka ebile mane Ntate Modimo o itse nthwena re sa tswa ha e etsa bana e buang e mpe. Empa ha sa ba lentswe la Ntate Modimo, tla iphumana motswalla ka re wala melekong, re wala thetsong, mme re etsa ntho tse mpe le metswalle ya rona, mme matitjhere a tswa re shape. Ba mo rona ba shape, ha ba shapuwe fela, ba fela kae, ba fela ba ile toronkong mane.
Tongo mane hona tongo thwe ke ona wa nyana wana hona bana ba etsang tlolo tsa molao bana ba nyana mme taba eo e etsa ho etswa a kwale tokong jwale la ka ha ke rata nna ka fana kgetsoa e le bana ba sebetsang diabolosi ba yana tse mpe ebe ka mora mono mohlomong re ketela e kgentsoa e le tokong yo ke rata ka ona ho ha metswalle ke rata hore lona le batho ba ntse ba na tse nepahetseng tse ntle ka pela Modimo mme ha re di etsa ntho tse ntle tseo ha e ka nnete ha kana iphumana e nka go buang ka puo ke tswang e iphumana diabolose ntse bang ene thato ka go wana ka ntse ge tswang e tswa nepahetseng ho ate Modimo mme re phela nnete fela mme ke khotsa go le bana hore ha re diteng mehla hore re tswa fa ntse ate Modimo mme ate Modimo tsa go thusa hore ebe ke a tswana TV mane ha ka sheba TV ke sheba TV bana re tswa ntho re sheba TV ha re ke etswa e be kgahlano le mang le ntse ate Modimo re ke la ebe ntho tse ntle ya ate Modimo ha ka le pela gona maka a tswalela ha le ka thaba ka bona a thaba bona ntho ntle bang ha fa ate Modimo ka ha ka le pela gona mo ngwana ka teng o shebe TV yabo ha ka le pela mo wa tima ka motso ya hlamo wa tima TV yo ya go ruta ntho e shebetseng ke ntho bang mme he ha ka kgale matho tse mpe tseo ya go thusa go tswang ga iqobe go tswang tsa ntho tseo diabolosi di mo thabisang di mate mo lebetsang ate Modimo ya tswang ya mo kwatisa so ha ke tshireletseng ya ka go tswang ge bana ba etswang ba rapela go se motswalla ha o tswa go se fela o etswang o rapela ate Modimo go bona tshireletso ba neng mo ke yang teng sekolong mo ke yang ke tsena diabolosi o ntshetseng tseleng mona go ate Modimo ntshireletse hore ke tle ke hlole mobe ebe hape o etswang o pasa ga go etswang o ya o etsa le mo phela balang ka tsa be bale bana ha o tsamaile be le bana tso ithusa o ithusana mo ntse o thwe mono mme taba tseo ja o tshetsa ngwana ka motshega mono be ga o sekolong mane ka pa o le motseng ga re ka bolla lapeng mono be ke o thusa hore e botsang ya le ha ile e ditse o nate Modimo ebe he a le nate Modimo jwalo ka nnete o ya ntse pa etseng fela e sentse mpe ka o shola hle motswalla ka ya re bulang poloke yona he a le thusa hore le apare tsa moya le bone hore le batho ba balang tumelo ya Modimo ba balang Bibele ya hae ba tswa nnete sa hae mme hebe ba tseo di bua le batswalla ona e sa tsene Bibele mohlomong e wang ha bona hore Bibele e be ga balla hore ai ana motswalla Bibele mano le Modimo o khetse 1 le 2 le 3 ka o shohle ke re he o ba kgetsa pelo e kwala metswalla ya rapela he wa phutha matso a gona ha tla rapela ga mo ke bona tata gona kgale bua ga tata gona kgale bana hore o tsebisa ga jwa tata gona hore re je ga apara hlomo tsa bona te Modimo le ka tema sole maponesa a ntwe nate a apara tate di bullet proof tate ba apara ntse ngata ga itshiretse kgatlhone le di ga tseo tsa tobileng ba ga thusa batho ga itshiretse kgatlhone Satan tate ya metsang bana a thusa mara sha ntse mpe ka pela ga tate Modimo mme nata re ke ga rapela hle tshwara bana bohle ba le go se tate Modimo bona mme tate bohle ba thusa hore ba tla ba etsa hantle ka pela tate Modimo bona ba kgethoza da hore ke ba bala ntse la ha tate bona ba le bana te ke bona le o tate e le humo le ona te e ka timetsang e mo be tate Modimo rapela bana ka pela tswe bona ta bona hore bohle ba tshireletse ba bophelo bo tate Modimo ka ka se mona ga rapela amen jalla ka hle tate Modimo mo poloke yona o tjena go e tlang Jesu Kriste wa le rata bana ba ka ha ka dumela wena mme getse le mo kgaisang fela e se tempe ka o hlola hle se je fa bye bye o hla kopana go e tlang ke ntate Seiso mokuditi wa mphollageng re sa hantle amen